Sultanate in middle Sumatra Island. This is a gift from Siak Sultanate in Muhammad. This is Canon? Original Canon. Berapa lama nih? 300 tahun. Dia ada 200 pohon Yesus di dalam sungai. Ini nilainya mahal, sangat mahal. Tapi saya cuma dikasih hadiah. Very valuable gift from Aceh. Kemudian ini hadiah dari Korea, hubungan kita ke Korea, ini hadiahnya. This is gift from Korea. Ada catatannya ada, tapi tempat nanti kita susul. Kemudian ini kopi daripada surat Sultan Iskandar Muda kepada Raja Inggris. This is a copy of letter from Sultan Iskandar Muda, the Sultan 1623. This is a very old copy. Ini Pak To the Raja James. King of England. Ini bahasa tapi bahasa Melayu. It's in Arabic alphabet, but it's in Malay language. Riam. Taruh di benteng ya. This is a handwritten Quran. Kata Muslim. Ini hadiah dari pihak Sultan Asia. Lampu. Lampu gimana? Empat lampu. Ada lampu. Musin. Kata Muslim. Lampu. Lampu. Lampu bang, lampu. Tolong. Lipat. Hanya orang tukar.